nyuma yuko abanyamurenge batandukanye hirya no hino ku isi batakoze imyigaragambyo bari gusabira bene wabo bari muri Minembwe uburenganzira cyangwa se kwishyira ukizana, bagasaba ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare cyabo FARDC bahagarika ubwicanyi bari gukorera abanyamurenge cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubu leta zunze ubumwe za Amerika hari muhabereye imyigaragambyo. Kugeza ubu leta zunze ubumwe za Amerika ari cyo batangaje kubijyanye n'iri yicwa ry'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri Tibor Nagi yasabye ko ubu aba bakongomani b'abatutsi barenganurwa. Ibyo ndaje ndabikubwira nakubwira n'ibindi bitandukanye. Ni The Quick Times News, nge ndi Bengals ya nawe kiri gusabwa no kujya aho hasi hari subscribe bundi ugakandaho buri nanjye ngatamuvira imuzi n'umuzingo ibijyanye n'aya makuru. Nkuhaye ikaze. Tibor Nagi wabaye umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika wungirije ushinzwe ubufatanye na Afurika yagaragaje ko kurenganura abanyekongo b'abatutsi byafasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubona amahoro arambye. Uyu munyapolitike yatanze ubutumwa ashingiye ku myigaragambyo yahurije abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi Washington tariki ya 20 Mata 2026 basaba ko ubwicanyi bukorerwa abarimo abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo buhagarara. Aba banyekongo biganjemo abanyamurenge bagaragaza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo bikorana kugaba ibitero bikomeye muri komini Minembwe bigafunga inzira abahatuye banyuramo bajya mu masoko no gushaka izindi serivisi zirimo ubuvuzi. 23 Mata 2026 ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, Nagi yatangaje ko igihe kigeze ngo umuryango mpuzamahanga wite ku babare abanyekongo b'abatutsi bari gucamo aho guhora wegeka amakosa ku Rwanda mu gihe ibi bikorwa bya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byirengagizwa. Yagize ati ubutabera ku batutsi ni abanyekongo ni ingingo y'ingenzi kwiye gushakirwa igisubizo kirambye. Abanyekongo batutsi ba muri leta zunze ubumwe za Amerika basabye umuryango mpuzamahanga ko mu bice birimo Minembwe hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo abagize uruhare mu bwicanyi bene wabo bakorerwe cyangwa se baryozwe ibyo ngibyo n'ubutabera. Ibi bibaye nyuma y'igihe kitari gito na kuni nkuru twagiye zurerekane twagiye tuhageza hano kuri The Quick Times. Hari ahantu henshi ari kuvugwa imyigaragambyo. Twahereye muri Kenya aho i Nairobi abanyekongo n'ubundi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bigaragambije bakora imyigaragambyo mu mahoro bahita bajya muri leta zunze ubumwe za Amerika naho abariyo bakora imyigaragambyo yo mu mahoro. Abari bakurikiyeho hari muri Canada umunsi bo bakoze imyigaragambyo y'iminsi 2 nayo yabaye mu mahoro. Bishatse kuvuga iki rero ku bijyanye na diplomasi cyangwa se ku bijyanye n'imiryango mpuzamahanga? Kuba noneho byatangiye kugaragara ko ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari u Rwanda, ahubwo kugira gikemuke kigomba gukemurwa n'abakongomani ukwabo. Bikaba noneho byatangiye kuzamo ibihugu by'ibihangange nka leta zunze ubumwe za Amerika. Hari icyo bishobora kuba noneho bigiye guhindura cyangwa se icyo bishobora kuba bigiye kongera. Icyambere ni gitutu ku miryango mpuzamahanga nkuko uyu Tibor Nagi yasabye imiryango mpuzamahanga kuba yajya no gukora iperereza. Ibi biraza bishimangira raporo n'ubundi igeze gukorwa n'umuryango mpuzamahanga CIDHC, ni umuryango mpuzamahanga washyiriweho kurengera uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nihazaho igitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika, iyo miryango mpuzamahanga mike gerageza gukora ibintu byayo mu mahoro ndetse ikoreranye ubunyamwuga bwinshi. Uko hari inkuru zimaze iminsi ziri kuzamuka zuko leta zunze ubumwe za Amerika ikibaraje inshinga ari amabuye y'agaciro ari mu bice bitandukanye za Minembwe na za Rubaya, ariko noneho akabajemo n'igitutu mpuzamahanga kuguhagarika ibi biri gukorerwa abanyamurenge. Icyo biza gusaba cyangwa se icyo biza gutuma kibaho nuko n'umuryango w'abibumbye ushobora kuba wakanguka
mu gihe ariko abandi bategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika bagiye icyo babivugaho, kuko kugeza amagingo aya Donald Trump ntacyo aravuga. Ariwe muhuza mukuru uyu Tibor Nagy yahoze ari umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kugeza ubu ngubu si umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika nubwo akiri umunyapolitike. Dushobora noneho kubona bya bindi AFCM 23 iri kugenda ivuga bishobora guhabwa agaciro n'imiryango mpuzamahanga, harimo UN nkuko nabivuze, Afurika yunze ubumwe ko ubu ngubu nayo iri mu buhuza binyujije muri Togo, kuko hari ibihugu bitakunda ko biba umuhuza bitewe n'umubano bafitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona noneho cya kibazo cy'abakongomani nk'abakongomani atari ibyo kuzanamo leta y'u Rwanda, leta ati hajemo abagande, igihe kirageze ngo gikemuwe n'abanyekongo ubwabo, kuko ibibazo byo muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni iby'abanyekongo. AFCM 23 natwirwaneho n'abakongomani, FARDC ndetse nabo bawazarendo n'abakongomani. Nekereza none igihe kigeze ngo bakuremo leta y'u Burundi ive muri ibibazo by'abakongomani, FDL nayive mu bibazo by'abakongomani itaye mu Rwanda, ize nimba bishyikiriza ubutegetsi kukiza baze bishyikirize ubutegetsi bw'u Rwanda, niba bahitamo kuguma mu mashyamba naho babitsemo, nubwo nawe bahitiramo kuko n'umwanzuro mubi bafashe. Mbona none amahanga yavana igitutu kuri leta y'u Rwanda nkuko Tibor Nagy yabivuze. Igihe kirageze ngo abakongomani bareke kwitana abamwana bazanamo ibindi bihugu by'amahanga mu bibazo byabo, ku bibazo biragaragara ko ari abanyekongo byakemuka ari abakongomani babigizemo uruhare batazanye mu bindi bihugu. Tshisekedi buri cyo akora tu Rwanda, abandi baburi cyo bakora tu Rwanda. Mbona igihe kigeze none abakongomani ubwabo abakicara ku ntebe y'ibiganiro bagasasa inzobe hagati yabo kwa Nanga. Kwa Nanga niyo muyobozi wa AFCM 23 mu bijyanye na politiki, nabo kwa Tshisekedi bakicara bakaganira. Noneho leta ya Kinshasa igahita none ihagarika ibitero kugaba ku basivile, kuko ni ibintu nkuko byacyapa muri kubona aho ngaho uri kurebera iyi video. ari ahantu hari FARDC stop killing innocent, FARDC stop killing banyamurenge. Aho ngaho icyo bishatse kuvuga baba kubwira igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muhagarike kwica inzirakarengane, muhagarike kwica abanyamurenge. Gusa icyo kwishimira nuko noneho n'imiryango mpuzamahanga bigiye kubona ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashobora kuba hari kuberamo ibibazo by'intambara, kuko nimba abanyamerika hari abatangiye kubona ko biri ku rundi rwego, n'abandi nabo turitega ko n'ibindi bihugu cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga iza kubiha agaciro bikwiye. Ubugome buri gukorwa muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba bwahagarikwa. In the Quick Times News, ndi Benga Oziana, wicyo usabwa no gukanda subscribe ubundi tugakomeza kubana mu biganiro byacu biri imbere. Amahoro anyagasana bari namwe.